Živjo! V današnjem videu boste spoznali, kaj je uptrend oziroma naraščajoči trend. Naraščajoči trend je vedno sestavljen iz higher highov in higher lowov, oziroma višjih vrhov in višjih dna. Zdaj, če vam narišem čisto osnovno, kako naj bi to izgledalo. Se pravi, cena začne, naredi higher high, naredi novi higher high, se pravi, to je higher high, higher low, naredi korekcijo nazaj, naredi higher high, higher low, se pravi higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Če gledamo na tem dotičnem primeru, lahko vidite, da cena začne tukajle in naredi higher high, higher low. Se pravi, to je higher high, to je higher low. Od tukaj naredi cena nov higher high in higher low. Se pravi, cena se je zaključila nad prejšnjim higher highom, kot lahko vidimo tukajle. Se pravi, to je higher high, higher low. Od tukaj cena nadaljuje svojo pot v naraščajočem trendu in naredi naslednji nov higher high in higher low. Cena se je zaključila nad prejšnjim higher highom. Tako da v tem primeru je to zadnji higher high in to je zadnji higher low. Naslednji primer je out the cat na 4-urnem intervalu. To je malo bolj kompleksen primer, ampak še vedno precej enostaven. Se pravi, cena začne, naredi novi higher high. Vedno, ko cena naredi higher high, si naredite horizontalno črto na higher highju in horizontalno črto na higher lowu. Od tukaj cena naredi nov higher high, zaključi se nad prejšnjim higher highom, zato je to pravilen higher high. Od tukaj cena nadaljuje naprej, naredi nov higher high in higher low. Naredimo črto na higher highju. Se pravi, naslednji higher high se mora zaključiti nad prejšnjim higher highom. Kot vidimo, to se zgodi v tem primeru tukaj. Cena se je zaključila nad in higher low je v tem primeru tukaj. Se pravi, cena je naredila higher high, naredila je popravek, higher low in od tukaj naprej ni več novega higher highja, kajti cena je v rangeu. Se pravi, odbija se od supporta in od rezistansa. Naslednji primer je novozelandski dolar na 15-minutnem časovnem intervalu. Cena začne in naredi higher high. Označimo higher high, higher low. Cena od tukaj nadaljuje naprej, naredi novi higher high, označimo higher high, higher low in od tukaj nadaljuje, naredi zadnji higher high, se pravi, to je higher high in pa higher low. Tukaj imamo zelo lep primer naraščajočega trenda na funt jenu na 4-urnem časovnem intervalu. Cena začne, naredi higher high, naredimo črto na higher lowu, od tukaj nadaljuje, naredi nov higher high, spet naredimo črto na higher highju, od higher lowa nadaljuje, naredi nov higher high, naredimo črto in na higher lowu naredimo črto in spet cena nadaljuje, naredi nov higher high, higher low, higher high, od tukaj nadaljuje naprej, naredi higher high, higher low, ponovno cena se zaključi nad prejšnjim higher highom, se pravi, je to zadnji higher high in to je higher low in od tukaj še zadnji higher high, se pravi, je tole, tole je higher low, higher high in cena se ni več zaprla oziroma zaključila nad prejšnjim higher highom, v tem primeru je šla, ampak se je zaključila nižje, celo nižje od higher lowa, tako da zadnji higher high je tole. Tole je zadnji higher high in tole je zadnji higher low. Gremo naprej na avstralski dolar jen na 15-minutnem intervalu. Vidimo, da je cena začela, naredila je higher high,
Zelo pomembno je vedno, da res naredimo črto in vidimo, kje se cena zapre in kje je dejansko naredila nov higher high. V tem primeru je to higher low in od tukaj po breaku strukture in rezistansa je cena naredila naslednji higher high in pa higher low. Od tukaj naprej je cena v rangeu. Odbija se od suporta in rezistansa. Še zmeraj smo pri avstralskem dolarju in jenu na 15-minutnem časovnem intervalu in cena začne, naredi higher high. Označimo higher high, higher low. Od tukaj cena naredi naslednji higher high. Kot vidimo, se je cena tudi zaključila nad prejšnjim higher highom, zato je to zadnji higher high. In od tukaj je cena šla strmo navzgor, naredila popravek, se pravi, naredila je higher low in higher high. Zelo lep primer naraščajočega oziroma uptrenda na evro-jenu. Cena je začela, je naredila higher high, higher low. Od tukaj je nadaljevala, je naredila nov higher high, higher low, nov higher high, higher low, nov higher high, higher low, higher high, nov higher high in zadnji higher high in higher low. Današnji video bom zaključil z Bitcoinom, se pravi, cena je naredila higher high, higher low. Od tukaj nadaljevala je naredila nov higher high, higher low. Od tukaj nov higher high, higher low in zadnji higher high in pa higher low. Če vam je bil video zanimiv in pa predvsem poučen, subscribite in bodite na tekočem z izobraževalnimi posnetki in pa visokopotencialnimi analizami. Vabim vas pa tudi, da se nam pridružite v brezplačnem trading roomu, kjer imamo uspešno zaprtih pozicij več kot 75%. Tako da se vidimo v naslednji sekciji, kjer bom predstavil downtrend oziroma padajoči trend. Hvala.